nak kemudian dikinjak Candidate election kebenuan. Nangta iba debelu Tony Lingdo naga halfway nong my constituency. Buat so iba Duris Marbanyang na mau plang constituency. Tanpa po mau rekening konstituensi iba Hiving S. Karpran. Buat sa iba Shanlang Warjeri na po live ho mayroong konstituensi. Iba Daniel State Nakakandai Shillong South Constituency. Natai Kong Iban Dublin F. Lingdo Apok Melem Constituency. Namolai Constituency Samla Braister Marbanyang. Na Shillong East Samla Abanar Pariat. Please toh. Ha U Prah. Ha U Prah. Ha U Prah. Rio Candidate Constituency Dame Wanhi Rembai. Unsla Constituency Manbha Thaba. Ha U Prah. Don mano ba ong tien ong pik ma phong do pra yo pi lakot. Ha U Prah. Na Kanyo Shillong North Constituency ba Adelbert Nongrom. Ingat kam, pakai kajing amnut, kajing seliang, kajing terang, jauh paidbah kari, san pau tulis Islam gaya. Menghikum ke VPP, hapo ke jalan, jauh ba ardan mila bersaimut, tiba senang dah uye, double A, hak mengaru uye, pengikut double A, double T, one warna, yang berperkut, yang kesensyar ke kanan. Kepala bampong, bamsap, hakari, pakai jahit penriu jungi. Kulai sebut. Apa? Hai Pak, Overland M yang Live Pesan Radikor Constituency. Shillong West, Iba Raja Jerwah. Samla Mibon Lingdo. Na Penthorum Pra Constituency. Ha U Prah. Ha U Prah. Ha U Prah. Tapangan khadi persen jungi. Bagi iPad. Ya General Secretary jungi. Ubade Kurtong. Laka Kadwai Omsning Constituency dari Dr. Ricky AJ Sengkon.
Sikwa ban pun mau haswa bangai gani hi jar secretary ji. Bagani ru gani gesni. Kabaga jila Meghalaya kalakan jo sanpui snem. Yin sedang ban pun hui ya ke jila kabala pun bersih daga bamsap daga nong sencha bamsap Indonesia syukur ji. Ha U Prah!